and I'm so ebetimi am what day when you esichiare afe am when ya eye moja brosere afe so manfo no bi ho a and I'm say glucose sugar no ebe finding way in our blood no ebe ma moja no aye viscous and I say ebe thick. So what you say? No, so a commander would have to struggle to pump it before it circulates. And to some so obey me a day and your sound so obi one so obipia and also bet me at Trina amon so diabetes and in baby no yana saya you will yana omotai and a good boom omoya dear God don't punish them. Yeah, but show when it's me diabetes. Say yade bo ha first na ke say ye enkwakura no mo yade mpacho meba enkwakura yade say bia wanyini bi no wanya but and diabetes as de etu atesema wo bia ye fashion obi a wo bi akwada o opani o hwanom no mo ye ye kan say yes o say the tense ma me ka si chiyare no me yayem say opia betimi enya bi the ten say ohwe si chiyare na ye omu ekoko bia miensa ye type 1 obi a ye be wo no no de ne yare nam ono no de e bia wo ba asase so ne pancreas no problem bo ho dada say de din kaka se pancreas ne secret o sa no obi o hon so a e bia na busuam kra yare no e bia o ma me bia nya bi so we extra careful because research say if say o ma me ana say o papa ewo sayare ni bia se mo ye enkwala miensa anase ennan po a mumu baako ebetimi anya sayare ni bi na che se wa wo pre no na se yare no uhwa utresi krampo a etimi esai ewo abusuam afen so ye lifestyle yeah and lifestyle dey kese pa exactly the type 2 and a cause type 2 diabetes we are about 80% of all diabetes cases no type 2 no lifestyle there no yeah rich of yeah we we no we dey na do tilapia we can me pen banku ketalapia next and no and nunti time bia na ye 2 month for no for say your lifestyle ye didie titru anaju didie basa no afa ye mfie no ekonanim no mojanam we bebre no so once of what dey nya hwe once of what and what do sani o me nyina ye ka enye se enye kura o but bibia in moderation exactly bibia be in moderation and no de ekobasa unya oya man bruso na do how ne we are making obi betimi akoto eye omo etwitwa nam eton abontin e bia 100 cedis what ho no we anajo so na Ghana he lifestyle bebra ko jina na ye ni anajo nko onya gere nko ande oni be pie akwa we talapia na ti no sani o me nyina ekoso na echa dey ebetimi akofa but e bia o didi wanwumra dua na bia no na no mi no wanya ofufuo bi na because you say so be na mom na nchinam na matchbox no ketua no nya mienu a in the day wo de wo wanum ye odet etese me ameti ha me ensa nanka bia we na kawro obetimi kawro de na wanya fish bi no wele na odi aka wa eno ebeboa empebebre na aboye ho ban e de fresh chicken matse drug nkomo na de ne ebre no so aye bre producer na watch ne ko hweme ti me pa acho we de fa mo location mo numbers ni to twama me yo mami okay medas amen scientific herbal and alternative medical hospital o mai mo ha mantam bia obekoso no benya yase no ewo ho tamale boga sunyane doma takrade hohoi atebubu kumase ene de keka ne miamia keka ni nyina kwa obenya amen scientific ko mi ni bia mo mo medase ene miamia ka nyina no odo ani kire ho a eye obenya amen eye yase no bi ewo ho na enkran yenkra bata no eye mienu de ka hwehwe odome enkane Ghana Telecom Senate flat o sane akọ train dade no so no eho apepe na amen
Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital yase no wo baby be free ba oba Dome branch no de offer kasi o Dome St John's usia taxi for ho a oni omo kasa se okọ Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital omo do beba yase ye me so untumi nka Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital na kasa okọ Amen and I said Dr. Amin taxi for no omo ho omo do beba yase na ahwe ofeso sanso na yenkrabata bako ewo eye Klagon in between Lashibini Ashama and Finfi wa kakra mo do Ashama and the bridge no ehon na ase wo se onam ofrin kraneba wo de ujina cycle obenya Ashama ka ofra Ashama ka kasa obesi o Klagon Amen anasa wo akra tema station a so ofa Ashama ka no so yebesi o Klagon ye ayasabia nanim pe wonu mo monam free La Pass na moto we no besi Ashama and the bridge do sia obusa se ko Amen a omonso ebecho ya se na waba na yahwe ofeso ewo ho obetimi afre Amen ewo matrofo ahodo a yedi edi enjuman yedi kan 0244 227 192 0244 227 192 afenso so 0245 275 254 0245 275 254 the Trato currency is 0207 229 505 0207 229 505 Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital say allow shafi nyankropon on your sign yampa doc diabetes question say bebrebe but bringing tea timisusu say next week nyame yadom na oba ye be fafi another angle na yetimi ama obi a question announce say de titi ne kurom no ye di ho nkomo na de adesuade no abreye me das ma me okay yakopon shira on shira so adafo amen ye papa doctor Dr. Ochre ono ena yene no etwetwe enkomo anopei ofi amen for aseye enobaye na amen you can say fried cooking oil for one more time cheaper onga mama's helping hand almost me more kase say onga de ene ya ye kase wotimi de ye aduane bia e ma ne ye de aduane de gu nuane ma ne ye hwam na ye de ne de bebrebe na enso so ba ku a edi kan ayi ni tipa e wo soro eye onga etimi bua wo e ma waduane no ehwa no ene ne de ne akono no nyina etimi ejina yie na sa wo hwe onga won wo mu ahodo na bebre wo onga stew wo onga shrimp onga chicken onga classic and na fe wo onga 3 mix na ne what can I say onga 3 mix no garlic wo mu jene wo mu kakadros ane mani nyina ebi wo mu eno ntino ose se wunya eno a utime de noa enam ho na ntwinam no ne ade ho akokɔ no ne ade ma ne ye hwehwehwam de yakono na onga chicken no so nya takraboa na se bia dokɔ no ne nkokɔ ne krokro no ne ba reference akokɔ hwede no ne confirm na mo de eno so now they are also at the proso then also yin canon and then about hwam and onga stew no dey yes to be able to be the year and your tablets no and yes I want the powder no and don't tell they ukwa odwama so na wo pe eye hwam dey di gu aduane mu a emfa kuma yare emre wo dia eye onga food seasoning and ukan ya na maami bi no awa boduku bi no agye so hilele ani ntisane tie ana fe eye frito Ghana ha nyina anwa yedi emane manya pomuden ene frito sa wugidio sa wunyinio eye no kura hwehwemu e ba ene kire se frito nko ani anwa yedi vitamin A edi awura mu be
eno anso na kolebu doctors ewo ho eye hwehwemu hunu sampa ye kan sen cholesterol ani eye fright omu kura eno nti ope anwa na de aye aduane anwa aduane bia ma na ye da ye hwam besa ma wapomuden dia eye fritol menhye anwa bia ni nka se anwa we de yesi eye ana anwa we de matini dimpa ana anwa we de tisenso da wo asa obi a we ni patiatia so we de oni cholesterol wo bi pa enya kesefo ye nkwa ne cholesterol nya kesefo no kra bebre mi se mi ni bi emetia mi ni bi enu ntino ohu obi tiatia menka so we de tiatia nti onya cholesterol boa enti ohu anwa bi na ni ye fita ye sensuo omo da so papa na be mo ahoden vitamin A na be boa ma wani ehu na de yiye ebeti wani no nwan ebesanso aboa yi cholesterol bi e wo mu dia eye fritol enti kodwa ma so be bia ye tombie na ekope bi na eto na efa ye wadidie na no etimi aboa wo anopai nyumaku emienu na etime echi wo a wotie mo so pese obeka ho ambra na mini wudwa no emfa mawo sanse 100% vegetable cooking oil ye ma me no mo abre so nyina da ye yuso na say ya ne asan hye mu kena ye di enuane nro bi ewura mu na me kwa aba no be pokua 101 so de no e de atoa so Anapay ya papa mi hu na che ye mi papa mi hu na che ankasa me bisa na sesa onyankopon na dom odena be kensa no pen na se na me kan no dwumade ne asem da pono so no de misusu se papa so betimi aboa pa emi etimi apensen mu na papa na ko na mi hu wa che sei fiama fio mi hu wa che do bisa pa de bi bisa se na papa we na mo ma ne ma mi hu na che pa na ya yimadi oh I don't know, me managing director. Me managing director. Man can't tell me my koi papa yet. I don't know, my sir. Pane, yeah. Wait, you can say, but yes, so my frost, I feel crowd more papa. And the crew woman is school. She say, Mama Quine. But your man, Name school, she say, Mama Quine. Oh, good. And na lectures and so. Well, you to Ghana for lectures. We are more pushing na best weekends. Me day student, but how much best weekend? No quarry. Tino say me skis na me. Oh, share also. And also here. Aye. Also here. Say the free Samria kusi September there. Me them. Why free kakra? Oh, yeah, the Christmas. It's here for that. I don't know what say. Yeah, papa. Reverend Dr. Micah. Upon abebio ane ena no pay what's nasia ya be hwe ya huni die ene ya fie mu ahodro na emse na watwa mi no so pa nya kwantie bia ane efi na wakwantium ye se me beto dwa die na ya homete na enipa ni bia wofo na kase ye efi ya obere ma bi wo ho no oba ofura adwuma ba ne singlet na da ne kite na nam wie mu no hiri ni se na nam wie mu ne so na ne badminton ball eno so hiri ni se na nam just ne bi bia basa na de kofa asem we nyina ba ye ma me bi osini kro ne ye mechanic wo pon adwuma ba ne overalls ne ade ne combat boot na dade bi bu anim na de abeda mpaso ese wa brent wo je na home yansa esi pa na se kura de last week is papa bi de ode bae o se na yire ne cha se o mutifie ba ako enso ne yire ne mo enkomo wona ne nka se o hye ne demu no be men so hye ne demu o ko complain pa ni sa dan untimi akofa ampana Just oba ne nya hwe efie sesi akura wonye o da bia ma mi bible ne kita no papa si ne yiri akan bible akan enso obisa oda no obisa me say na ne yiri bible no kan say nti bible ne yesua de wo mu ana nam se yesua de wo mu nti minim de ne yiri ne yesua no kra ne say o kan bible ba won kan mu nim de ya samo o kan it is a graphic. How can I say graphic be keke? And in Indiana woman, dear one fa. Yeah, someone kasan. Na edeba. Wow. But Adom, yeah, baby, yeah, by crana, my name is Sophie Bobo Biso. You were Obi or cry, a Jaremy, no yanny dene. Nina, Yakabi, Nissia say. Won't she the same? Nanina saw Bible more, and then maybe my man will be a scripture no be na yakin kai or see papa na say I will so be sorry you choose.
wo mu se o se udware uyi obodwe se uyi usisi o ni nyina o enso so mo ati bible no ho so na enye ya so fu Ibrahim bre ne ma ba ya ni mu ni nsem ba ya ni mu ba bia ni atidwa na atrende se me hu na nyimo atidwa na me hu anim baby akota yi console na echi ayi o kan de watch na echi me hu on na so young man it do okay enkomodie so de ye niwa ne di nkomo yi atidwa na ho so aye face no de akota yi watch ayi echi pa kwesi sheda sani omu yi doctor di sa na omu person omu yi medi omu yi wedi emu se me masa employ what me da se nyame yira ade tefwe san ye di suade e wo Asetena pa edwumadie so anopai ya papa tenanse ya maame Mrs. Joanna Abaka Kofi ono so atenanse a chese ye di dwumadie no ni nkyerɛkyerɛ no to aso na enne de ye hwɛ ne se ena mawofo bi esuban ene se ne se bi woni won hu ni ene nioma basa wo ye wo fie ntime mamofra no so ye den esua into so benyini no na omo hunu se de wo maame no mo ene wo papa no nioma basa no mo ye no eno na ye no mo and into kwan ben so ene betimi afa esanse nkoro mo sua de wo de omo hunu pa they learn very fast by visuals eno nti no anopai me pese ye hwe se ekwan ben na yen awofo no ye betimi afa so na ye su na ye yi na di no ye ma mofra no emmo nwura won yo me da se nyame nhira amen na wa ho office so aba Adom me hwa o black yam so free ha obefa ba bi mpacho be kwayi ka aye no minya nka makwa kuja ko ho ayefa dodo me da se papa me chia atiefo nyina and especially champions champion church for omuti me enano pay maame enokure wo mu ni se obi bia ni ho a obetimi ana kwala bia na obetimi avoid ne maame ana ne papa entitiye ne maame ana ne papa entitiye asechire ne se enipa bia ya wo ya tu wiase a ya dwene akwa no bibia ni so eye plain te se A4 sheet eye white bibia ni ho ya dwene akwa so enti de yete de yehu ne de yeti ena a program yen eno na emma yen ebobra eno na ehihye ya adwene maye eno na maye ka bi enti sisi amena o kasai mama akua se oye achimni na ukunu ya achimni monte kasa bia mo ka achim kasa mo wo nkwala na se mo de nkwala no koma bozanga fomi no mo so nka kasa bia mo kan bozanga kasa nkwala no beba be kan bozanga kasa mo nka achim kasa enye moja na de kasa ba na emu ba bia obetena ne de obetie ne ma nipa no ye de oka bi enti abrabo mu no nipa bia no obetimi avoid ne ma o ya ne o se no de ne man timi nye bi ade bia wo ye bia no se ye papa o ma be ye bi eye bone so a o ma be ye bi nti se ye fi na ye ni ehuni ama ye ni ama ye ho so ewo fie amfa ne ma engu akwam a saa pepepe ene ye maso so ebenyini aba be ye nti gise ye di ene ma gu akwam kwa recently ye program bi ema omo de ba TV so o metwa no asore awarefo de nyame adom mo hwe TV no ya no mo freme no mo kase papa ya hwe TV na wie na asema ye ka kire one se ye pese bi sanse adentina enkwala no free school ba no mo be yi ne magu akonwoma papa no ba fia no one me ko na se abrabo mu no o maame no na ye chief executive officer enti de papa no mpe no na be man kwala na ye dai ehunu ade na nkwala no papa ho de o mo be yi ne ma na o mo mfa ngu akonwom nemu papa no kwa adwuma de ankra no free school ba na papa no ma de a omuyi a no mo de agu akonwam awo se tam omuyi omu gu akonwam no se de papa no ho be kama o mafa no o so timi kama omofa efiri honom nti ade bia ni ho akwala bia betimi avoid afiri ni maame ho ana ne papa ho abra enkoyi se ne etie bia wo de benyini senate bia nipa no de sa adbenyini ene se esa so de ne wo hawo kese anu ntina masema me kan se yegusu aye kyerɛkyerɛ ma kura be ka me ho impo a yegusu aye
ntimi ma metena enti sa na tie ye bekọ so aka na ye bekọ so akyerɛkyerɛ enti de be sere se etoda asofo nso toda yenyi da bi nsi ho ne mfa nye sa nkyerɛkyerɛ ne ade aye pastor Angelina upon bibi my wife on Thursday bia o social intervention ene ma ne bi ye fin cleanness ne ma o kan e bi nso so ye kwan obefa so atutu ukunu personal hygiene na wo ne ye che ho no se ya masa ne ma no anko deep na ya nkyerɛkyerɛ eno na esa aware no nti yen ba ne sa kra yen ya botu okra ko se nka yen so ye ne ye yere da no obo nse ye process of bompai mame because the nti antokwa si fie ho o se utuka because of say ntokwa na esi no but ba bia nim dia ni nyansa ba wo bia no e dia asomdwe ba se nim dia yira pe na asomdwe so ayira nti gise ye nya abotre na ye kyerɛkyerɛ se de egusu a ye kyerɛkyerɛ nya me kyerɛ mo se mo de powerful we BBC ede amaye because ahunidie ya ade a ye nyame ani so mame nkyerɛ wa de bi na no na be si mitime dwendwene ho anse ade nti na se ye be ko nyasore ye nyame fie dia ye nyasore dem etimi kokama ba se obi ko bosum fie dia je se okofa wuram ko bobo nso tra ene ade ansa na ode akọ na chese bosuma de bi anu ha ehote osina so ye so ba bibi basa but nyame fie de da bia na ehwe se ebisi mate ewo emesesa ayi ye kan se na me de pa hagai tu osimo hwe se ne nyankopon fie tete pansam na mo sisi adan akese na mo tim eno ntina mo ye adwuma kura mo hu musika no mo didi amome dabi na se mo be hwe no ye nyame fie yia ono na sika ne dweta ye ne dia eno kra ho no e me da sa quotation ho no book hagai me da me timi kan to aso san na me so nyame enipa bi a wo ho no ba mi ensa ka bi enokrepa madwana mpatro ho te sei yeso adom me ho mpatro kasa gu mic no ma me why me ho ye pa na unso e nyankopon adom me so me ho ye amen ye me hwe enkore yasma ye kana no payo sabofra bi ti fie bi mu na se ne fiti betu we see treaty na eja ye fi anan na ne ye fi hwe de na last week papa be kan ye se na yiri timi so ko ne pants be ye 2 months na pants na was soaking no just o year no de akohyem o year no de akohyem saa be 2 months na do be bie bucket no wo sefi ho no omo nya hwene na ji baby a na no sa na sabofra wo fi a papa so ka na da ne ntokwa abofra wo fi de ne wo sua afri sate bia mu e na banka na no so ne pant hye ne bag mu de ko adwuma de ba no we yin ani hwe efuto be de de ba e ma mofra no titiri me da sia metiefo nyina nso achi e da nyankopon so ase e won pempen so ne edui anokware anopai se ne ye start ya na ye kan ye de bedu baby ye edui abrabomu ene asetena mo nsem no mepia ya na edoso last week no ye kan se aware ankasa de aware no enye dwuma ketwa we ye kwadwefo a ontime nware ye bi ai ewa ware mu no you ought to pay a price. Of course. Yes, want to me amfa aboden said ya kan yanara ya sasi aboden dem sa we so yanara ya ware ni aboden ma ye enti yen ware kwa ye ngina odon ko aso ngina ahofe nko aso anokware na mom no ye gina botaye bia ye pre akon akodum enti se edu baby na baako atosin a na esese baako eboa epegao ne nyonko no ekodu pempenso a eye na ahonedi asem ya ye ken mehu se eye problem a se ha empenifo bebre ha merima ene sen ha ema because omo ebe frɛ no enye eye ema pe ema pe last week the be man tutu na na ba studio ha no ye pon ye no enti no enya sam a ehodwo sa na ye bekoso aka ye gidi se ye kan soso na ebusuafo a etie ye no wo fa ensempa e de efrimu se ye hwe ahonedi a mekua nipa bia ye wo no efri ne na ye mu a on se wo ma me yem no kra ya wo wefi no ye se efi wo ho enti wo hwe de we a nurses eti mi dware etwu pie ba ya ne etwu pie ba ya ne eno kra no na wonko ba bia wo da wo ma me yem the way ye besi adwi akwala ne ho na ye de na fi hospital abafie no se wanya panin bi
na fi asase na akwala ne kete no abotofo ano wentimi amma no se dwaye ne ahonedi na akwala bitimi nyin na efi ne kankan no ewo ne ne pedua ho sa efi ne kankan a eka mofra eto de bia nyankopon ammeya wadoma nipa no timi de nyin na sa efi kankan yi eno wo body no ho na se wenko frifie papa nso so a obetimi ya kire no ahonedie ene kwan pa ya fa so tena ase a ene na che se ya asam foforo na nyankopon Adom a ene ye nya kwan ya ye kire na ye ka asan aka ne se ahonedie eho hia esan se se ye nyame abode ya nyankopon na ye som no obi ye kremoni a osom nyame oye kristo ni a osom nyame oye bosomsom ne kura ose osom nyame because opeja nsa the better nyankopon wo so ene na nyame a ye som no make you say na wo kan odi ne ho ni your friend we ja kronkron of course enti ye ti asase so eti say ye da nyame kronkron ye edi e wo baby biara we'll find everywhere that we'll find ourselves. And Shranka Yame say, Papa Casano, I'll see, as I say, our sorry so, yet me boa quine, it is so. And then Yamia don't Pentecost, dear. Last week, the whole of last week. You can't say we can social intervention. Yes. Our dear Simone, it was beautiful. Sir. And you know, yes, we should be agents of change. Yes. Agents of change, you know. Make a fidel to say, and your Pentecost in Ipe. Well, from who and can come from who Christo Nino. As I said, we are agents of change. Yeah. We fear what Timono, so we are Bawari for. As I said, one I was a son who kuno, and then one Mabra bo, and we fear no demo. Money suiting yame. And no quarry. As you for a dear kind. Ya de Christo su ena a share one to wounding. Enti nyomba kwa ya me da pa Pentecost nyo say mene mera Yesu nam yi mebo me bra ye me ma obinya me ho asemunka na megu mera Yesu ani wasi mene mera Yesu nam yi mebo me bra ye ese say your boy ye bra ye anto to nyu sorry ana make ya me to bi me vital Miss me producer no make ya say your boy ye bra ye na yengu Yesu enimu ase no yengu nenimu ase e Christopher ye go Christo enimu ase wo show be onu ankasa ni su audit environment mu opiewura no no de kogu obi mfikyire ene ya ye ka say nsuo yiri nkran make ya den ya efin enu amenhye eyi YouTube now show dona ensuo ne bia ekọ ewura pa na de say ne kodu ba bia na twoko a na fetimi ko bio ekum nipa enti sasam ya ye ka wa he ewom se ye di fi enkrofo aware mu na nso so ense se eye te se obi na wanya na asem na odi aba but one kasa wo tie no bisa who say what role do you play etumi siw efia no make we are very dangerous very dangerous yan kasa ye film last week o kan say obi edidi woni mo bi a oye na duane wia enchense no kra no egu kitchen be one week young lady o ngo ono kra de onware no awu oye young lady wo twaye consider na wo si ne pona no a obokokoko no kra no onya miewu na ho start enka na ihia wo na eno na ye wie ye na papa bi frame me sa o si madam sa asam no a wo kan ye no me yiri ti ho bi pe eto de bi aduane ti me won chance mu na eni na abo abo aye afu because omote no oyiri no air force say sa omonkope maid servant na say ejuma ne dos wo fe no ntime nya onye den papa ne so no so wa ya bro say madam wo kan say ya moa adenti say me na me be ya me yiri maid ana
e mani bo na me mani bo won so no de ahwease aye na we jegu on chese da be mani nya ho anya kura be da ne ntokwa eno so ase ne sei ensa se ba ne sa me nua no ma oh e me ka se nyankopon ebo ba na ode ne ma Adam no o kan se me bo wo seso boafo enti oba de he we juma dosu said then still we are boafo enti no ye di me mani gina hwiasa mo dware obo hey ese we are boafo enti ukono bre no nti mi nya no ho hwia na na hwiasa mo na wo twi support seminar na wo dware no o si me kuruma amato mo so me kuruma wa he mo so hey ya wa ya no ho adwuma na de kuma acho ne yam ne ahia adwuma ne we no ba ko na no ya mankwala hu no adwuma no wadware na wie no wa wasan ye no ho adwuma na wo ma ne ti mo se mama adwuma na no ba wo dabu fua we are now agents of change. Ya come etie fo nyina ate. Enkwala no ene ma dwen won kwala no so pa. Enkwala no ma we kwa say so for kan ye no. Enkwala no we grow by our nature and nature. Said the Yankopon the boy yen said the etse but entity ye na ye nya no. And no kasa na make yen. Enti se wo ba we hu se ne papa tugu enti ono so tugu a wo maame no eye wasede se obekoso enra na me baba no Francisca o kacha me say eh mama na ne weja ye hwi first no the way I know she the way I know na me call mango dua bi esi efie ni mu na me ko gina ho na me kacha say wo nyi no what is say edue ya esi hoi se wo tia na metimi josew na wotene a eno na wode benyi akọ but sesese ya wonyin se mentimi antene wa se dia wako atu se na mango ya akon mango e de onya me ba ntimi ni control wa no so say metene no but would there eno kware esese metene wo to suit what I would like from you and I said Yankopon ebepe because Yankopon e de wo ahyemensa se show na mentitsu enti abofre bia no wo pani a wo ya maame ana papa no wa sede ne se abofra no e fa suban foforo bi na anya eto de bia me kase ekwan ya ne mofra ne kasa ekwan ya ne mofra ne kasa ena de wo ya yetiantia wo no eno na bema obefa ana se onfa basa wo hu no sade obesi aye no na mekuya wo tenetene no kwaku memfa nto ha abna memfa nto ha ye ne sei wonim nyanti a meyi wo ha ne se ohoho betimi aba ha abribia ena sade ya gidin wo abonten no esese obi obepie ye fie no wasan kwa kire ne se efi ha yete no Nyankopon hum konkron eti ebi na nyame on pefin so what does adwin we se wo ba etire mu a mekuya onyi mame mra papa so e asem papa ase ko anyini ko mame mra papa na mimisa se ma wa ya de da se pa chechemu na kwachiri na papa se awofo na omuntimi fa entete encheche te se de ma Joanna ekan enfa ma wo mofra na wankasa wan bra bo no obo no basa na che se ana wonye wo ma no ho ana wo ma no ye die ne wonyini fa wo ho ana se no ye din kan se omuntimi nwina omo ankasa ho no obi a wontimi nwina ono ana na kwadwi obi ho enti ayete se be ma da bia obo ne yere ono no ho ono ankasa no ho ntino ono ne yere ntina obo no sa na brabote eno kure wom ni se nipa ni ma ye ho so ade bia ye fie ye bola bia na ye nanka de kro no ye ade bia wo mu ana ye pe mama se ye ku to banchi ne body ba bidwa body ne banchi ne ye pe anokware ye dwawura ni wia ne wura ne ye bola ye koto ye to politin fe ne de agum na ya ba bidwa body ne banchi na anua adentina sa politin na ye di gum ba fie no ye ne hono no ye nsamfa ngu eno amu na nya fe anokware enkatia ye bowi nkatie ne wo mu ne ye pe ye bowi wia na we na ye wura aden na tama nkatie no gu butom na wo bowi no wo ufa ni nifa na obo a ada na uyi nkate nfuma onfa nhye benkum kotokuo na o nam na obogu abontene
Adie bia ensu a yeto ayenom yi yeto pie ota yetimi de to ye bag mu yeto bottle water yetimi de to ye bag mu yenya nom ya enye bora yehia nti ye de a share bag mu ba ye nom wie de yeto atwe na bontene adenti na o say sa eni kwan se adie bia ye bola bia ya ade na wo pe bibi wo anokware adie bia ye bola mani pe bia ewo mu wie no na ye bola enti eni kwan se uma adekro no enye bola no ehia na emum uyi de papa na wo pe no firi mu wie de a uma ne hia bio se de uma ne hia no saa nso na so uma ne hia me ko ba bi ne ma me nsuo na me te ni tino roba no me te ya pe na me de hye me suit mu me bie me suit mu se na me de hye mu afi my ba ko timi nchen e program kase pa papa na we de audition suit mu se fato form na me se me fanto form na enye bola ko duro kan cho se fato form na me se me de to form na aye bola na aye chakanka ha ye ti ye be firi na aye tantantan ade ba ko a ye wo se ye hunu ni se e ma mo ye sonko amen ma bibia oba be pie bia problem wo ho a e solve se ye wie na ye nuane na ye duru se ye tutu canopy wie a ye de ma ne be ko apatase akopra ba bia be ye party be wie e ma na siesie ho enti se oba no san ekoye sebi obi o ye finka ho de a na chese fie ho nye kra na kwala na timu no so na say because say oba no koye on say because na ye hwe nkura ne bia Auntie Joanna nkura ne dodo na nim wo ho so hwe chese in terms of say ahonidie kakra bia kwara ko school aba ono abe ni mpaboa obe ni socks e bi odi a hye ni mpaboa mu nkura dodo na nim so bi ni ho beboa na chese also from Pastor last week in the cancer start wo fia na de ko do school boarding house ai enti ne to de bia akwala no kra sabio so your ba na obu ne nsa onim said you be see no enti no bi wo ho school no kra onko the whole week na obe ne menses no onko obi nso obekọ no ne si any time so you just beto pants na twene ana say mo friend obekọ pe ba bi dia hye bi Jesus na parents ni bi bo wo ho modern say abofra no every 2 weeks bekọ akosra no yasesa ne nneoma ayefi no na de akofie kosi ama no enti sa kwala ya yasesa ne nneoma de kofie ma maid esi ma no onyi a onfa ware na wehuye yo enti mo friend na ye bo ho na wo bo ho no it's very very mo friend na fani hia me pa ko mo friend na be nyi ye be ye mpanifo ya ne ye kan o mo asem mama mo fra ye kan no ifiri hene ifiri awofo anokware abofra no dodo na ne ye ma menom ne tena kese enu ntina me kan bibi se fie no te se ne se oba no sa ye fie dia ne na se kra ifiri se obi bakọ adwuma beba no ndu akra no pon no na ne ma me no na ofie enti ne ma bebre awose ma me no na kire kwa recently akra ba ko a owo P4 class 4 ma start so no starting sin stocks ne ma enye se obi ni fie obeboa no but ye de kire no ama na ni aba no so na wa kunye na atimi aboa no daachi sisi a me no ka se enra ba ko a OJSS to omuse omo bekotre mama no prefect ne ma me say sisi fine kro wa na obenu aduane ofi ha say be ma ho edi enti na oye ne sa nya se onu aduane ma ne ni but o kire no kwa obefa so a obeye ni tin kwa obefa so because obekọ boarding school ukos secondary school au boarding school na ho ya ma wo enti ne ma ni nyina ye ne ma o se ye kire baba mama wo fo no so se nyame ye wadom na onya bibi ti se ye friend house help ne de keka ho na manyi load ni nyina ma wo no me fie sa de na ntimi nsi wo se ye se me baba ye ni me house help ni na me house help no de obesore apra asiniema atwitwi nkorum na me baba na da ensi Debi nesene na menye no kamentete no enti me baba abaya wote me nchen no me din ko university me house help no ono so university sisi on so ko school o makwan a na onya off day bia na say make time bia oba fie no aba besom but oni wa mo fie no mo na mo ye because onya me house help bi o ye me ba bia mo da obeda ho bi aduane ye di obedi bi
You be more crown, no aduane no we are say or sa hasap. Aduane no bi si on so ma ni di. No ma na di different. Gare. Ana dokno koto dokno be di. Nanso so fufuo ni abenkwan bi ho. Oh, many panyesa. Sa enti endru se nipa trim odene no ye de ye ho efi ade a enye emmoa nipa na wo se ye de free ye ho se me fi se matade no aye fi na mintime nhade a ade ntina me ye fi di amede tofo because a form no me pe ba bia ho ye nit na matia enti the same thing apply to ye ma o se e kire omo aditi omo hwema omo hu se eniema we nye de ade ye ene de nye o se mo akora no bi omo ye good omo bitia da ade we aseme nye na ade ntina osema menye sa o ye sa se de mama kan no obi betu ye fia ye ma bia wo ye bia no wa kire no nti o guso a wo kire no no nye de ba ko mienu miensa ebefa afi beduru ba bi no no start no ohhehye ne ma yi na ode bo abusia se o ma ehuna di a o papa ne maame no wanije because enche no mo no abi take over nti mo nyine mo pen mo ko mo pen fiesu no omo ye bibia pesa de ese na eduru se o pesa o ye party kitua bia wo behu de wo mbesiesie ho atoto ne ma yi no wani age e ba nsa wo ko han bia kara de na ya my sister may party gbefo o mbesiesie fi wo no aduan and I become say anti-trans near you show. Carry quiet your love from me, dear. Obeno jollof no so obeno pepepe. Enti ye besre na ya po mu cho se ahuni die no na mesre mema so empre moro. Se mema ofia especially ye na ya wo mema dodo no. Ye mama so odin say mama naturally. Mama o ma so odin pa. So o ma nya ntete a o mu nsuro mo maame. But nature the entire mama nsuro mo maame no no ne nature eno ye beba ho nti ye mama ne ye ni fia ye beboa maame no ama atia mama no so a ema omo so esei anokware omo sei kra no mo anso na ekwa akọware hey yesu ye mama na esa akọware ye mama no bi so I word the other side because you see am to e bia na anti Joanna eba bema ebe wale me baba nti se wa amoa na antetini yi na me so ma amoa me de na antetini ya omu hia ye problem ani amoa wo fo no kra me san wo problem ka ho eba ni se especially unim de mama unim o ma ha no ko mo so kese ye ma da bia na me ka se e wo se e ma nyini che nti ya na me mpe problem a ase ebe fa oba no mum me pese oba ni ba no ho so na otimi di ne ma to akwam because papa for no say do from 50-60 going na ne adwuma na oba fom ba ma me for na fe na o ma adwuma e kosoro ne ba be ma ebe wo obekọ ho ne baba ebe wo obekọ ho nti wonu wonya aware ne da wonu obeware ni 78 nyina no da so hwe na nanom marriage extension no da so hwe na nanom ba yen papa fo no sa tam no de ai na ya nti ya na me pesetem bia no se de bed no metom so bebre ene ye o mama ya no bi o ha mama wo wan but o hwe ebia 1 month pe na onya aboafo ana 2 weeks pe so otimi aso no mu ahwe akora no ne ade omu nyina hia abasobode ade ntia o maame no de no fantitie bi nu kware etie famutia no pe ye papa Reverend Michael upon abebio Dr. Prehompe ane na ye maame Mrs. Mama Joanna Abaka Kofi ane omne de ncheche yi ba de me kan sesi asa na ya to aso ne sei wo ye wo ba tan ya wutie ya no pe ya sa won hyase e ma wo ba a wanya emfie na emfie no mfie nsia en starting ye nioma kitinkiti bi wo fia mane hyase efri ne ye ne socks kura manisi ne handkerchief manisi na supervise no o hwe ne so be si ne ye e bia wo ye amofra bebre o agro ne so ne just be bia me no de be di agro aye nsuo pachapacha I know de agya ho but wo na no na wo te no ho na wo kye no posa ha sei sini sei chimu sei senso we kakra wo hwa amofra benya be 8 years de content no da wo hu Edioma si nya socks ne handkerchiefs ne pe efe na ne singlet ka ho na de ne underpants ka ho na odi nyini kọ mesremo ye ne sei a edioma te sei kakra no ene betimi aboa ye ma no na ye sabi mpanifo ne bi ahonidi a ye nya ho teteye no ye mfa enwura ye ma ne mu anya sa ye dache enye fe
mesrɛ mo adagyefo momyɛ mo amɔfra no na wɔntimi ani wɔn ho ni mpo wɔ berɛ a wɔde kɔ wɔn fie wɔn panin fie so mehwɛ ɛyɛ Pokia edidie with Pokia 101 edidie with Pokia 101 ane wɔse wɔkyerɛ da wɔn mo ahyia mu ɛwɔ perfect touch restaurant ɛwɔ ɛyɛ Jowlu Junction nkranheya perfect touch restaurant ɛwɔ nkranheya Jowlu Junction ɛwɔ na kyerɛ wɔn mo ɛyɛ edidie with Pokia 101 for yɛhyia mu na wɔne yɛnua bɛma OPD ɛna yɛhyia mu na wɔde edidie pa aduane ɛde hwam a yɛde onga ayɛ na wadi out mu sɛ yɛde fraton so akyekyekye chicken no ne ade a ɛyɛ cholesterol free no ne nyinaa bi bɛpie hɔ ɛno nti na ɔkyena wonya ho a bɔmmɔden ada anɔpa no ndu pɛpɛɛpɛ na wapie mu ɛwɔ hɔ na enwumaku a ɛtan ɛyɛ edidie with Pokia 101 yɛkyi enie Amelina Children's Haven, your one-stop shop kiddie mall, and Okowa. So about wafa ye funubo some and kwasia kwada ya wono and the yan make us ya wono. When you want your man or bata no ankasa, also the opium for no dear ho. And to call Amelina for Nakope and Mofranta dear and the Bibia de Dissesia Boframan ye biano, a biwo. Bella ointment and so a year. They are your number one herbal base ointment and your number one herbal base ointment and also a hamahabai and your dear yes ointment here nay baby how would you chew ya eke cow and sansan ya dear macrat medicines here baby nina ubenyabi and fa organic heals clinic organic green food supplement also the healing true organic superfoods nina organic heal clinics and clinic no modiaba nature some the bibia green bibia haban green bi the bia supplement bibia ya haban aduane green bia okwohwa omoboa wo ema wo enya bi san say iron dose won san aduane no mu pa ti ba modern na hwehwe won so akira kwan enwuma kuoi ene type Pokia 101 edidie dwumadi achi na osime kan cho say wo pese won mo ba waso ye eye edidie team no won mo ba waso ye say bia wo restaurant bi wo chop bi wo bar bi anampo edidi bia eho ye fedwo krogin wo de frɛ won mo beba na wo betwa wadwuma ne de ato radio so e de amaw na ne nyina mu no be frɛ eye telephone number yi eye 0544 113131 0544 113131 ofre Pokia on this number one bejo so ofel na one ma ba baby awo na wabeye eye dwumadie de dwumadie no wabetena waso eye ho na wabonnuane a wonu anyina hu da wura mamansa nyina ate enti abrochefo no se wobaga na onim so ye kobia ye wei ha de didie no nti ate se ha ye de na duane ye de no ne nam no behunu baby on beba enti na mam dia man 0544 113131 bomodi ada na frɛ na Pokia 101 a wode adidie dwumadie e ba ya Adom FM fo so na sene no wono mo etimi e de abrɛw ane ɔse ɛyɛ in the National Deliverance and Prayer Ministry ɛna etai dwumadie na chi ɛwɔ honhom afa ɛne mpaebɔ mu ya san ba studio 5 minutes ne edibie phone lines no madwana Ekia ma wo se wa fa Bible ya to anim Papa Bible na Bible is so ankasa. We amansa Bible. We am so konkrum no. Aha, o na ka omkwasa sa konkrum no. Eno na omo use. Anokware. Make your Bible amafei na me hwe ema sade no. Won say wo kan Proverbs 31 na. Baby e ka se e ma nyina ye yi na me de me sene won nyina enti sam me sene won nyina no enya honi ese se wo oba de your phone na wa beye agents of change no wo sene e ma fofra wo ne won te mantem wo ne won wa sorry dem wo ne mo ejumemu anokware enkanka wo matetie mu esese nkrofo hu ma wo yi waye na yeye no ebika Kristo anokware esese yedi ye hu ne wo sa wo baby se esese baby aye du se obatan bi ne ma ensiesie
4 years 5 years as I say yes start it nyame adom nim say Graceland wo ho na nansen emofra ne bia wo ma me no ni adagere nti eja magi won boarding a omo wo menchen na mekua wo hwe entity e teachers ne dia ma won na wonya dru fia wo park wo car na wabeje wado oti hill na wabeje wo bag onya mommy should I serve you water no the nsu abrel na fe we bisa onfa wo bag enkosi dem onyi wo mpaboa what do you like the way abofra nankasa no identity a wonya no all demonstrating no practically no ema wan kasa hu say abofre obenyin abeye odiyofo anokware enti mo frankitin sa wo hwie nsuo gu a ye wo mob ne bi wo hon ma no yetia nketua sa kofa na mob enti wan kasa onim sa wo hwie nsuo gu ha obe mob se aduane na obedi na we ode besra wo ho a it's your responsibility. And to my father baby, sometimes I encourage the teachers and they say they should allow them to eat themselves. No did we now say oh who say ne honya the way obesia prapra ne ho no na wo teacher no waboa no 80 year the starting kitten phone mu a sa na abofra no odebenyi na mom se oso no ya nhwe amoa won na yeyese ye yama no onyiye ye yama no onyiye wankasa adaje wu ne bi enti that quality time kakra na wode be ma abofra no enya wa attention afa ntitie bi no enu na sa abofra no onyi na ode aba ebesua de atoa abraboso enti etiefo ye ma menom ne ye papa no ehu hia se enne ye market one the little ones the very little ones abofra onya starti kasape management sase eya me ye nyame adom na me call programs a ade ba kwa me manipa ehu ne se nyankopon amboye amba sase so for fun enye se population no person increasing ti oma ye wo makua anase ye wo mejo na meti he nemom there is a very purpose nyankopon pese wo babedi juma nyame bo wiase no on se obo asase no kakra na ode to na asemo okachwe your friend is saying okachwe Adam ne say work and keep it work and keep it and so to work and keep it no make we just say wo de ni den ni ahoden etumi abonyankopon ejapade na ode wa betina so no wo bo ho ban na wafa eti dachi a yebewu na se nyame ye yadom na tene na ye no yetimi tene mu na ekodu soro ho a nyankopon owo kwan se na Yesu kire ye me hu se obetia wo nsem se mo akwapa no kwafo ne ye de se wo nsa no wetimi edi ho no kra aye ho adwuma enti asase so ye ti se sie ya me ne wotin se de ye kadache ebewu ye mfa hwe nko na ma wonyuma a wo ye no ehun konta na wokobu enti baby a wotena ye said I was ni partner fa ye any contributions a wo de ma adasa no eno na daache ubebu ho akonta enti ya matete ene ya nkasa environment ene ne ayeye no ehun hia se ya dwen saade yi ho na ne ayeye bia nso ya de asem majwa na nie Mrs. Abaka Kofi mame kan me eye messages na kakra na memra eye sofu pani ho Dr. Mike opon abebio emrane ho yenua na ya okay on you say you rejoice ajeman o say mame I dey check you rough you mean so I dey check you some Dramina Clement o say please mama good morning please I'm listening to you from Kaswa yo Clement me that say would see yen and yenua David Techmenson o say good morning madam good morning Dave oh yeah dear o say I like your show. Oh, me that David said, "O pay show ya ye na de yenchechira man ho ye ho." And afei, Dramina Clement bi o se men kanche na yure say, open pa Irene Opokuya Jan. Ukunu se ne nije ho pa one mo frɛ ne nyina odom papa nti ono so bekoso ana wa hya ase acheche kwada no enketua na wo mu no omuni mo socks no ne on mo handkerchiefs ne ade ne si se ne wo benyi no na de sie enkoye ni ha ma woni ameka se be ma bi wo ha ka so onche kosua kro no akosua be hye onche be hye on ne sauce okura wo hu si obesi sauce no be wie na sauce na da ne tie dai ade ntia nti e kira kura na wo mo ade benyi Frimpo man so Philip o say
On the way for Quabre, or say, Kasam Master, Dambroka, Kente Trade Shop, okay. Or say, best presentation, and keep it up. And greetings to my manager, Mr. Amponsa Gilbert, Mate Philip, Maye, and also Swama, Ishraba, Akosia Manda. I say, good morning to you all. God bless you, ma. Also, God bless you, be Gillian Walker. I say, good morning, Mamekua. You look great. Your topic is always lovely. Your topics, I always love it. Greetings to my sister in Germany, Auntie Connie. I say she's also listening to the program. Onini kuno almost Auntie Connie and Gillian and sister. Onini kuno yamamu Musa Mutie and Opay. Abdul Hamidu. I say, good morning. It's a great morning show with Mamekua. May Allah bless you all. Alexa Mankwa, as I'm watching you from Italy. Adom FM, no size. Mamekua, good work. God bless you. Hannah Adoma, also good morning, Adam. Good morning, Adom FM. God bless you all. Charles Bediako, also I like your program, Pa. Alexa Mankwa, you say, Pastor, God bless you, Pa. Senior me Oshra and a Mercy Ewa. I say good morning, your name. I'm watching you live from New Jersey. I also you do all very good topic. Yada mo asesemo so mutie yen pa na nyamwa anka yesu yeni ha papa. My memra so taw na yemie phone lines na ntuma na memie phone lines ni na fe memra wo ho na fa de wo no beso so ma memfa bransa mate en ye taw ombefa ni na na etie ni se ma me em se America kra na ye obibi e friend saman ene ewoi an institution so e break ya my fin e dore nipa nipa ya adia tambia nyame ma yani ba ye ho so ntamansaman o ne sensaman e bo no bi adimrika no prepare na future no sisi ni fie ndi sataman kora no ho na ye hunu ni nyina no ma hu sa ampa se ye be sisi fie ye free bibi social studies ye ko school abu se Friday ana we ya organize ye nyina ye se ye general cleaning ye do school mo ye sisi oni ade ba na ye school ye private school bibre yes ka forma na ekonti ye man kwala no nye ye wo label afo a omoye sa na mani nyina ya de a emwa yen e wo se sika okra na otimi bo akwala no ma otimi ye dey ye de e wo se eye afensu so ye kan say no institutions no break ya mani nyina so break ante Mamekua wo mu street so me hu that's been bi awa enso so eye krum pa dapi nti obi ko topiota anaboto ota no no mu wie ne kita na he na onfanto yo that's me wo car park na what that's me wo car park me can the whole street okay nti Ghana e wo se mpanyimfo boa ye AMU omo asede o so omo de gu akwam e wo se institutions ni nyina de ne mapa gu akwam se de betimi aboa ama atimi stand to efie mu nti ye fie die no ne ye abonten die because esi uhwe ye mai mu asisi aye wa ye kwan ye bibia tutu bibia nkoye na bibia nkoye sa no be de na nipa na timenya ahunidie na bia meka ye ne ayetega na ha ye wura di gu abontene no ye kokodu amano no aye ye wura na ye mfa ntimi mfa ngu abontene edie ntra emra no ye adwuba emra no ye adwuma nti ha isusu mra no ye mfa nya adwuma so amfa mra na nya adwuma so de ma nipa no ye de omope eba ne sa ma hunidie no eba fom ahunidie de institutions ni som na mo enforce a ebetimi penetrate akwa afiefie mu ama na boa obia medase papa ye da say ye ba na ye twa ho 1 minute pe na ye bie for lines no atomo ama ye tiefo enyina monua ba Mamekua me ne mpanimfo Mrs. Joanna Bakakofi and FA Dr. Reverend Micah upon Abibio ye basia eye meni jese me manu bisa me se ma petma boa wana mesumeti aboa omunyina ye krado enkanka sami nu aduane a ma na we ye onga shrimp powder eye den e me aduane ya akono ne mane akono keke ane sa keke so wodi onga ye aduane bia e mane ye hwam keke ne mane ye akono so a yensi ne fem kwa Serano, agogo free ya kono. Odo unyame mo. Happy Piedra ne bebino.
onga ye mama buafo ye da so wona wodro numu a akono se die ye the 50 gram sachet for kra beka wa kunya ho bebre. Darling, dance dear. Sir Ozon's grad mixture, Eddie was mama. Our friend Dama would be a fine. And now you're the pa, especially. And go. Ozon's grad mixture, I had the marble frano. MOJ soon at Dama Yansu Debbie. Simple. Say, dear, mean free passion called Dakunemo whole hobby and pass one the pa. Hey, our funny Yamaya and Yamu soon will pray across war, a piano free passo got a form. Ozon's grad mixture, the man on a money in edge. Anne, eti menya me position no bio. Okuani adua na adwena me danya kwa so da kwotimi mekwa na bofrey. Esu adwa ekase. Say die he ensi bio. Oson's grape mixture e wo pharmacy any chemical shop nyina mu. Na to phone call Oson's chemist Adabraka Accra 130302 667720. FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye. Jim FM. Etiek for ya mama kwa be phone lines no so atume pacho obetimi afre me on 03 02 21 6561 and now 0302 21 6562 obetimi afre na so de wadwen kire ne untoboa na usu ehunu nyina e de bi aba. Hello, good morning. Hello. Hello. Onyo. Morning, Mami Akuyam. Papa. Yankopon adumo na pacho nso e. Yo, Mediani Evans, me Sefi Ashama. Yo, Penny anope mu akwa aba. Program amodi aba me bomo abaso. No na men ne nsuo yi a na faye. Mami Akuyam me call Bema camp sometime bi ewo baby a omo Eco Bank no one. Na mayo amienu na omo top pure water. Omundum wie no mehwe se omo ahwe ade enum na omo de ahye om bag. Mami Akua ogidi se omo okromu akọ omo de be hye om bag. Omo nim se ba bi omo gina no. So omo anhwe yi a. Na Mami Akua mesro nkwala asem na woka. Se ni omo di koso wo Ghana ha. Especially ye nua ma no omo bedidi a na omo asoma nkwala nketenkete se omo nkotonsa enra won. Nkwala etwaloto asoma won. Na wo tira akwala we onya de no beye. Mami nyame nchira mo no nyem kesi. Yo papa, e ho so nyame nchira so wutie. Hello, good morning. Mami Akua. Papa. Yeah, wow, baba ko pe. Papa ya o come kuma sek man best sek mayo. Mati sek mayo metie why? Mama, na friend. Joanna, Canadian Temple, mission pa on doctor na mama ya de. Mama teach you 2 years man after asu. Mama na I remember ni go on so. Me I read them. Na me family I mean you example. Ni banya 8 years. Se ni ris no makura oka se ni bano eme hata no mana. Be man so implement bani hata no ma. Ti ana awu fa me man so ense ka hu. Ana Ghana ha na kata ni hu ade e ha o man no. Stress ni o tankers send a doctor car no. Mama, some of your class tankers the pa. Na so bu think to be a better man. And so many who plan out tankers ba pay also dem be carry dey. E ko fi na ko ti o no mo. Nti me best tankers some family dey me that. Oh papa, me so da se pa. Hello, good morning. Hello. Hello, mpacho minua. Hello. Mesha. Mami Akua. Mami Akua na sunje kan. Mpacho enka wonso. Yo. Pacho Frosting. Yeah, that's a Frosting. Yeah, papa tray. Pacho Frosting. A friend Auntie Mary make catastrophe passion. You Auntie Mary, it's you why? You. Yeah, papa can wo bottle no hono. Me pacho uto vodka na awake bibia ubet that the one. Yes, yes, one that the one we sure bet na e dia bofin. Na me ye dadi wuyi anono pe na wa mo na wo de ahye ho nti wo de bottle no du fi na wo de good dadi ni ma sa anono abande na wo ano a wo yi ye wo de ahye ho dada nti ye nyina ye nsia e pa cho you ye fan boy bra afin so wo de bi bebi a wo to haban bia ni ma wo beto bia no chichiri go bag ni wo du fi na wo de good dadi na ya makro ma si amai e da masi. Yo, Auntie Mary, yes, yeah, that's a pan. I mean, Oshira. Hello, good morning.
Hello, good morning. Morning, oh, Mido. Pacho, to say. Yankupon Adumo, Nampacho, Sway. Pacho, Mr. Yeah, the Yamiase. The Pacho, Mr. Anope, Kaka, Mechanic. I will follow you on Honoma. Almost Obi Minister. The body on your view. Now, what Jay, I near Marina Boo, Nipana, Wako Fadno, so. No, Nipana, because maybe I'm a minister, a bit right. Now, onward the near you know, about Frana or Tin in General, do a cotton receiver. No cotton is scanner and so on. Only. Now, that Buddha is teaching no accent on Canada. Can't you say about Frana did not can't you not funny? I know the about Frana be another too. So, baby, I need a connect, your toilet, your net, a crew for the unity. Everyone also has a call who can't change my friend out in general. Or no man call room, or my no man yet. And to match the I will follow. I am moved to Omofu. When we Johnny Man, and only pass away on his arm. Oh, face old Hanu, but oh, Buano. Oh, no, you almost say. Matthias, no crepa, me know ya drink. Me know ya drink. You better find very last call. Your last call and you, Papa. Madam. Eja me pesa what? Mati. O de anya hwe me de a che yenko. Na me akua de mo kan ni na fine because mo fidi kura no education. Ano kware. Say entity de mayen. Well be ti bi na so de akoteto ba. Ano krepa. So bi ti mi abo apa. Na fa kakra bi ameso ni say obu wa he no do so dodo. Akwara ye ntia ne sa. Ano kware. Wo ye ne sa pe na o ma no soro. Ina sa wo bibi kwa na ka so bobu no kura wonsuru. Ano krepa. Ya nyanto bo ahye man kola no ne nkire wo. Na ya mo boko. Ano krepa. So obi ti mi atona suma ma wo fa bibi wu. Ano krepa. Bye paeja. E ha de de ye frɛ ni nyina ebesi. Pa wo de obi abaso. Obi also anaija de na no patne ayi pocho aha e na de ofre ni nyina e de besi eno nti no se wutie yam papa wo ha mema one ma omo de omo numbers na todwa na afi no me de ketewa bi asoso na yetimi amahimu so yo Pimpacho, me the Reverend Michael Pon baby. My telephone number is 0249 641151. 0249641151. Nyame aduma ohwehwe me na ofre me a programs na be hwehwe bibia metimi ne waba be che especially the aspect of financial empowerment into bibia la ohia me no ofre me a metimi ne o abedinsa woso me da wase nyame nhira mo nyina papa nyame nhira mo so ate ma jana mekua anopai me number said ya meka no de bia no o frɛ na wapɛ ekwan ama wo ba abofra kakra wo pentete papa ye kan wo pɛ bia ama na from 6 months to 6 years wo de fa na bra Graceland Montessori ye wo trade fair hwa chado na me number e 0244 585261 0244 585261 odo baba ya be man ntete pa na nyame ehira wo daate amen ye nuamba ama edu agye os God bless you all for a brilliant discussion also da yase papa and Ramos Alu a chief justice also good morning to you all good topic and training to our children. God bless you. I'm from Chief Justice of Europe. Sa ena yenua Kenya boa or say hi or chiayen and o pay abo adwuma pa enti no ono mo ani age tiefo nyina ye da mo ase se munya abre na mo ne yentina ye ne nyina ye besua enkyekire ye beboa ma ye ma edaache asiyie se ne enkoba se abofra bi anyini waware o ma ne yiri problem wadane be ma papa mu a na o ma ne yiri problem because ontimi en control no ho o ye ne nyoma basa na tade egu ha ne shirt gu ha wo nware anopa anwumre obu akura 3 days be ma bu 3 days no nware yes am ani bi yes about and ye hwema so kakra ebia ma ne de bi odware anopa onware anwumre ne metimi agi atum na se onware 3 days de ene na nka no so ya asem o eno so ya asem
And also, ya sampa nintino, ya bompa, and ya church recording in ano, a bear addition, dear, Ediama, yena, na yetimi assassin, a year, your more friend dachi, Ediaco, Asetena, Papemu, Ediaco, Asetena Papemu. I mean, you and my bomb, a chidom, my producers, Parkway, see, Isa, one more ebo, my chidom pa, NFA, social media executive, a zoo, so a time a chipano try and 2 money, we are self-fan. Happy belated birthday, so and come on Winifred Dazi, our war a year day, Ahoto Montessori School, and happy belated birthday, uncle and fama a year Winifred Dazi. Moniaba, Mammy Quia, black hour, hey, papa, friend, mammy, friend, black hour, mammy. I know him that mentioned that, and then so a Deacon Clement, what and the creator. And now all the creative studio watch you crab the way to watch you to form a whole time and Clement minimum so technical and has over down the creative studio oh they are not so acting what you want until you're versatile black eye me pesa na said na yes an me patrol was the same me see me friend woman pesa me so an no kasa keke na yes me friend me dofo pa me friend me dofo pa me friend Adom Miami so oh ye bia I say oh yes so ye bia na level oh dey na level extra level oh dey me kire say say plane page ani mu no so oh dey me kire dey hia am mo yes say bi no kojo besia mami the way yes wrong place I dey one man ho me dey kojo besia wa bra dey one man ho shout out to my wife but usulo bibi me dey me hu tutu ye usulo bibi kwa hia do fear say me pacha no pay dey one action here high spirit no why you so hyperactive and you know I like that word I like that word very encatimus word na we use you know very encatimus there was idea can cry there what bubu me tactically no wama me see what team free we say me see inside na team free yeah and so why hyperactive and Catimus no cry na dey jahiro meti ahe unim meti ahe aba he that's so cool me tekrema me hene that's so cool me tekrema so ya me hene it's me mama ntiti anyway let's talk about you bibi aboko there bibi aboko pa you to your show this morning you did yeah bibi oh me peki bibi was say me pa peki or radio so and I think say me the bebo abrabo ama bibia so as bibia on say a trickling down effect exactly trickling down effect exactly me da se pa na okay yana me pa try na man da for boy me pa try me church elder ba ko ne papa oh see yakwa samankese okay elder Charles Opoku okay na hwan na be jin somebody no and somebody dey mejeje wo honam dey abrel no cre me fan to me stand make account mejeje the account number no krama me am dey be call dallet because you loan be mentua my pressure pa me da kra me na nti mo sorry a year for nchechia bi ma o be day black guy be nyame wo be chia wa amen am pacha ya ne wo ma no mususu anya yi papa na clock no way clock no to ato from 2 o'clock no etie for makramo wa nya ya do ma say say ahoko me ko abo 8 wa me kan cham say me afa it time aso e be adeda time na me time abo 8:05 it mame 5 minutes per 8 won't hu ana me just me manu bisa me say ma pitch ma boa wana